So obviously the wage supplement scheme has taken quite a toll on the government finances. A substantial amount was spent on it. A substantial amount is also being spent on the fuel and energy subsidies. Can you tell us exactly how much has been spent to date and whether you think this is sustainable in the long run, or how long do you think this will be sustained? Se tibqa sostenibbli għaliex ħadna deċiżjoni konxja bħala gvern li nkunu qegħdin ngħinu lill-konsumaturi kollha biex il-prezzijiet inżommuhom stabbli. U l-prezzijiet iddeċidejna li nżommuhom stabbli anke għaliex dan il-pajjiż għadda mill-pandemija. U ma rridux li nagħtu xokk ieħor lill-familji u anke lill-businesses tagħna. Naħseb li l-esperjenza anke riċenti tindika bl-aktar mod ċar meta gvern iddeċida li jolli l-kontijiet x'kienu reperkussjonijiet. Ġifri fl-2008 kellek gvern li kien olla l-kontijiet u reperkussjonijiet kienu sew fuq l-ekonomija, x-l-ekonomija kienet iġġamjat u anki fuq il-qatt għaliex kellek ammonti rekord ta' qatt u dak kien poġġa lil pajjiżna f'sitwazzjoni vera diffiċli. But can you tell us how much has been spent on the subsidies to date? Kif ħareġ ukoll b'mod pubbliku u kif kien imħabbar, dan il-gvern alloka 200 miljun euro biex inkunu qegħdin naċċertaw ruħna li l-prezzijiet jinżammu stabbli. How much of that has been spent to date? Dak huwa l-allokazzjoni li għandna u li ovvjament qegħdin nimxu magħha minn xahar għal ieħor. Anke għaliex inti kif qed tara anki internazzjonalment għandek ċertu volatilità fejn jidħlu l-prezzijiet tal-enerġija li għandna differenti anki minn pajjiżi oħra li għandna persentaġġ minn dik is-supply ta' enerġija li għandna wkoll idea ta' prezz fis fuqha imma mbagħad ovvjament inti tkun espost fuq affarijiet oħra.